Hello friends, welcome back to another video. Then tonight say you to hile top 10 gonna top 1 ge chi du na YouTuber a hole YouTuber lien koi ham ti chu invest ki du na masa chu top 5 gonna 1 chen ki chi hin tu ai 10 gonna 1 chen chi du na hi chu na pula gonna zone again invest pe na channel a thana lung sit and like share subscribe ning bol pe du no en tem ki pa masang comment chu la bonga hin ki pan ka video pula gonna zone again ne invest pe chen ki pa thu ken se na channel a thana lung sit and like share subscribe ning bol pe du no en tem ve direct pan ten top 10 gonna 1 chen koi hi dam nat ga veu te 10 hi p4 pai pe hin na subscriber hi 131k hi tai na main the next top 9 hi koi hung chu ham ti le ga nga kin tin Beimang official kiti hin subscriber 136k na ma hi pamin ban kin hi koi hung hi dam ta top 8 na hi koi hung chang dam min comment win na kanam zem Kuki channel ahin amain subscriber hi 173k na tam ban chu hi kinaga chi ki lew han top 7 a ding koi hi ta dem ti le top 7 a hi minlun hangmi kiti hin subscriber 177k na tem ban ki chula top 6 nga hi koi hi dam na hin comment kin nang ho gin cha chu top 6 nga hi RB Media Robert Lalboy kiti na subscriber hi 198k subscriber ta 200 thing di chatana 200 gang chala thing loi na ban chu hi kla top 5 chu hi le het ma bangwa chu hung mai thei tan Nampi Media Zampi Lal ma hin subscriber 202k na chi amma hi top 5 a hin apan chu chekin top 4 a hi kina le ZM kiti in Zibion Media kiti subscriber hi 218k na ma gang chala 250 mungling wa ki tan then top 3 a hi het ma bangwa chu banglang sang hu chu ki diu tai na Mr. Freddy subscriber hi le 236k na amasang ki boltan ama ho hi top 5 a kona 1 chen chi ho chu hin top 2 a hi koi ham ti le chai het ba bangwa jiru thangzalam north east mu bang hin ama chi channel he chi ha chi lo hama ki hello hi ma 2k a hi 246k subscriber na second a ma top 1 a chele ama hin jiru thangzalam bang kiti direct channel min chu hena ama hi 426k masa ka hin sem asini ka hin sem ma chu jiru thangzalam ni ve nin koi wana ti chu ni ve ki koi hi pon channel ni hi ani ve ki koi hena chu ga he di no ka hin tim ken wa ka pan bula kuna zone again hin pe jing ki pa thu ke sa aban sanga top 15 hi lo top 20 chana and avianum la nin comment the na chu in he sang ki pan bula kuna zone again hin pe jing ki pa thu ken se pa